22-godišnji Belmin Godinjak skija od 5. godine. Triatlonom se počeo baviti sa 17 godina, slučajno, zbog povrede triatlonca iz očeve ekipe na takmičenju u Austriji. Pošto je ovaj sport u Bosni i Hercegovini još uvijek u povoju, došao je u Sloveniju. Sloveniju sam izabrao zato što sam svoje djetinjstvo i svoje tinejdžersko doba bio vezan kroz skijanje. Želio sam da postanem profesionalni skijaš i neko ko me naučio prvim profesionalnim koracima je trener demo tima Slovenije Matica Raša. Preko njega sam došao prvi put u kontakt sa Slovenijom. Kakvi su dosadašnji uspjesi i kakvi su mu planovi? Ja sam prvi čovjek u Bosni i Hercegovini koji je uspio da se plasira na tu i uđe u tu World Triathlon organizaciju i dobio sam prve bodove na svjetskoj rang listi i sada je cilj normalno da idemo nove pobjede. Planovi su da idem na neke kontinentalne kupove kao što je Afrički ili Azijski kup, državno prvenstvo u Bosni i Hercegovini i Balkansko prvenstvo. Belmin ima dnevno 2 ili 3 treninga, plivanja, trčanja i vožnje bicikla. Sa kakvim izazovima se susreće? Nepoznat teren i tako to dok moram trčati ili voziti bicikl, ali je to sastavni dio mog sporta da uvijek imate neku vrstu izazova, avanture, da istražujete nove lokacije. Belmin je vrlo specifičan jer se za profesionalno bavljenje triatlonom odlučio prilično kasno. Ja sam u tom sportu 20 godina, ovo još nije bilo napravljeno. Da neko dođe sa 22 godine i tako dobro trenira da može otplivati tih 4,20 negdje na 400 metara, da može plivati i se trkati na svjetskom kupu. Za pomoć na atletskom području Ivančić se obratio treneru Petru Svetu koji je već 49 godina slovenski rekorder u trčanju na 5000 metara. On je perfekten pova, res odličen, lahko bi rekel, neverjeten, da ima tako voljo, izredno delan, pa tudi priden fant. Želja svakog sportista je učešće i što bolji plasman na olimpijadi. Naš cilj je da se do 2028. godine plasiram Los Angeles, Amerika, olimpijske igre. Belmin, ja mislim, ako će nastaviti tako da radi, ima tu šansu da dođe na olimpijadu. Glede na to, pa da je pa z Bosne, kjer pa tudi ni veliko triatloncev, bi lahko rekel, ima pa več šans da pride res, da se mu želja uresniči. Gdje je želja jaka, velike su šanse da se i ostvari. Sretno, Belmine!